Evo nas nazad u tier listiću i danas rangiramo izgovore za kašnjenje u školu. Kaže, nije mi zvonio alarm, kakav je to uopće izgovor? Je li to zapravo izgovor? Ili si ti ovime samo rekao da si neodgovoran, ne znaš kako funkcionira vrijeme, vjerojatno bi dobio neopravdani, tako da ovo ide u B tier. Sljedeća stvar, pukla guma na tramvaju. Ovo je toliko poetično, ovo tu onako vrvi stilskim izraženim sredstvima, uvijek izazove osmijeh, uvijek onako bude sve lijepo veselo, čak i na one tmurne zimske dane. Ovo je S tier izgovor, najbolje što možeš reći. Nisam mogao odlučiti što obući. Svi znaju da nakon Paris Fashion Weeka sljedeće najbolje mjesto za pokazati outfit je srednja škola. Nikad ne znaš ko gleda, koga moraš impresionirati, stavit ćemo ga u A tier. Zapeo u prometu na ovaj ili onaj način, dosta neodgovorno. Jer sigurno što će ti profesori na to reći je, pa mogao si krenuti pola sata ranije, nisi morao ići doma, mogao si ostati cijelu noć u školi. I stavit ćemo ovo u B tier. I možda najgori izgovor koji imamo je hitna obiteljska situacija. Tu često ljudi znaju lagati, a o tim stvarima se baš i nije najbolje šaliti. Ako je istina, ok, ali često zna tu biti svakakvih izmišljotina, tako da ćemo ovo staviti u F tier. Mačka ili pas mi je zaspala na nogama, pa je nisam htio probuditi. Prolazi u većini slučajeva, osim baš kod onih ljudi koji nikako ne vole životinje. Jako je slatko i oni se isto moraju naspavati, oni isto imaju težak dan pred sobom. Nastaviti spavati i jest hranu, vjerojatno ne plaćaju poreze. Ovaj tu izgovor ćemo staviti u A tier. Morali smo stati na ulici jer je prošla svadbena kolona ispred. Ovo je predivno. Onak zamisli još ideš ujutro u školu i to kažeš profesoru u 8:15 ujutro. Uljepšat će nam svima to mračno jutro, tako da ovo ćemo staviti u A tier. Starci me nisu probudili, prijatelju, prijateljice, zašto te starci uopće bude? Ti ne možeš naviti alarm, staviti onu najiritantniju glazbu koja postoji tu na mobitelu i onda da te to probudi. Ne možemo maltretirati starce, imaju svoje obaveze, moraju raditi neke svoje stvari, idemo se mi probuditi za školu sami od sebe. Ovo ide u B tier. I evo ga, to je to, je se slažeš s našom listom, napiši nam u komentar i vidimo se u sljedećem tier listiću.